دم باش گهدار و تماشاوان نهجاد باسی روژایی رو دل گلمنه. جبینا بری بقاسی هفته که نابین مجلس سوریه دموکرات و رژیم سوریه ده درای گشتی ده به طایبتی جیل روژوای کردستان بابتا گرم روژویه. اف دیالوگا فرمیا یکم. جبو دسپیکا چاره سریه دی بکار به بگاوک یکم. بابتن کوبون روژوا و جبینی چبون. تو بریار هاتن استاندن آن هینجی ده آستا گنگشیان و پروژیان ده. دانستاندن به شکل و چرچوبه یک چاوا دی بردوام ببین. نزدیکاهی آرایا گشتی لسر ارده. هر وها آلیین کریزا سوریه جبه یانجی جبان جوین ران را چنه. وام پرسین کد روژوارaya گشتی دنه ام دی لگل سروکا دسته جی بی جی کار مجلس سوریه دموکرات الهام احمد را بگرن دست و بنرخینن. الهام احمد هر وها جه عین ایسال گلمه برز الهام احمد دوی جوینا فرمیا یکم کد نابینا و رژیما سوریه ده پیک هات چه بابت بون ایکو و گرتن دست؟ دم باش جبناوه او جوینا یکم بون سر داخازا رایدار حکومت سوری پیکات ده جوینا دا بگرانی یعنی مجار گشتی هاتن سر زمان وان مجار جی هنک جوانا مجار دستوری بون هنک مجار خدمتکاری بون لهنک هرما اکو چرچواک دانستاندن سر اساس خدمتکاری پیکتین دوی وارد هنک گفتگو هبون یه دنجی هنک مجارن رببریا خسر شیوازی خوری ربرنه در هرما باکور روجلات سوریه دن حتی بنها رببریا که هاتی آواکرن به شیوازی که هفبش نابر همو پیکاتین هرمه جه کرد و عرب و سوریان و ترکمن ایکو هاتی آواکرن اب 7 سالن و هرمی بریوه دبن درفت و امکان جبو خلق نوی آوادی کن ویا چاوا ام دکارن بشیوازه کی گوهرتنا سیستم دا یان نظام ریبرن دولت سوری بگشتی هم گرتنا دست هم جی و نمونه یعنی نمونه کن باکل رجالات سوریه لپیش کتیه ویا چخاصا دکاره به قبول کرن چخاصا آلیه وی ارینی یکو دکاره سوریه دموکراتیک بکه لسر وینا هری زیده تر گفتگو هاتنه کرن و نه مجارکی که تمامی لسر هفکرن بو لی بگیشتی جقومی تراحات گشتن که نقاشه وی برفره ورنچی بله برز الهام احمد نها درای گشتی ده و هاتی زانین کو سروکاتی شانده گوش آلی مجلس سوریه دموکراتیک ریوبرین خسر و بشداری دجوین دکر هون بخوابون لیج آلی حکومتی و کو بربرس نویسینگه ها اولیان اجتماعی علی مملوک و شیورمندین وی بشداری کرنه علی مملوک سروکاتیا وی شانده کریه گلو راستیا وی که چیه او تونر خاندنا و لسر شانده جالی حکومتا شامی و گوهاتی دست نشان کرن هیا گلو لا او کسایت تیزانین وقت درجات بیمین د سوری دا تیناس کرن کو دستاتا وی هین در ویوی برپرسی دوسیا کرده یعنی در سوری دا برپرسیاری دوسیا کرد و پیرا مجود به گشتی پرسکری که وی چنسه او دوسیا دستی ویادایه اویا دبکی پر کس وسا شیروبه بکن تیواتا کو یعنی سوری و دوسیه جارک دن بشیوازه کی یعنی هیری اولکاری ده تکرد است اویا هر کسک دکاره وها بنرخینه لیجار تنم دبیجن بسوری را یعنی به حکومت سوری را دا آستا کی دا وقت دعوتنامه کی فرمیج هیلی سیاسی دا وره کرن اویا واتای کوی هیه و دبیگی مرو مصفعم بکه یعنی اف هفتم بیکات ایدی انجام انوی دهیری مدا بتایبت جبو که ام بکار بن انجام کجی در بخینن دیسا وی دیالوگه بردوام بکن کریزا سوری بشیوازه کی چاره سر بکن اویا گله گرینگه جبونا ما
يعني ام دوی باوریه دانه کو اف پرسکریت به سوری رته چاره یعنی دندری چرچوا سوری دته چاره سر کرن نکو به مداخله دروا یعنی جی به بنسها هزن دروا دا ویت ویت پرسکریکا وری چاره سر کرن نه وها لی بگرانی ام گلی سوری به همون پیکاتای ویفا به مخاطب ویفا دبی کی وی پرسکریک گرونن و لسر راوستن چاره سر بکن ایدی گلک عالیه ای دستوری هنن کی مرو بکار به سر راست بکه سر ویل هفته بکه وان مجارا ای گرینگ کو مرو بکار به شوپی برز الهام احمد چند ریالیست او دیتنا کو هند بیشن چارەسەری ئەم سووری دەبێ پێک بێنن گەلۆ ئەو باندۆرە هێزین دەربەک و بەرژەوەندین وان مەزن د سووریەی دەهەیی و ji destpêka şerêna xwe ê Sûriyê aliyekî bi bandor aliyekî herî karger bûne îzolasyona wan ji çareseriyê gelo mümkün e li gora baweriya yani her aliyek yan her hêzek dixwaze bandora xwe giraniya xwe deynin gulê fakat cardin em dibêjin îrada gelê Sûriyê di ser her hêzê re ye heger li hevkirin çê bibe heger ser mijarên sereke gihaştina gel hevdû gihaştina hevdû çê bibe evaya dikare hemû îradên ku daxeleyê rewşa Sûrî kirine van îrada tevahî bibûrînê derbas bike yekû kêm bû heyab niha nebûna proje di cem aliyan fakat em wek Meclisa Sûriya Demokratîk projeke me demokratîk heye bi taybet di çerçeva Sûriyeke nenavendî herên bikaribin bi şêwazeke demokratîk xebrêve bibin gelên wê di hêdê nimûna yan modêla xwe rêvebirinê via di çerçeva sîstema nenavendî da li pêşxistin gelek girîng e xwespartina hêza xwe xweser di hêlê aborî da di hêlê civakî da di hêlê çandî de heta di hêlê siyasî de gelek aliyan da xwespartina hêza xweser gelek girîng in avaya çi herêmî dibe çi di çerçeva Sûriya giştî de dibe van sîstema nenavendî di çerçeva yekbûna axa Sûriyê giştî de dikare li pêş bikeve eger zihniyet eqliyet guhartinek tê de çê bibe û her kes aliyê xwe de bigîne wê qenaeta ku bi mudaxelên derva pêk çareser nabe berûva cî wê daha kûrtir dibe gelê Sûrî xwe xwe dikare bercewendiya xwe tespît bike dikare pêwîstiyên xwe tespît bike dikare proja xwe pêşerûjê jî deyne بله برز الهام احمد نها درaya گشتی ده درaya گشتی ده وسا تیزانین هر وحد هند خوانیان ده جی او یک درکتی حوله کو حکومت سوریه نزیکاهی خو گریدای ننابندی بونه به یاسای 107 سال 2011 و گریدی ده و yani ger bi wê yekê vegerê bide ev form û şiklê ku rêveberiya xweser heyî dê yani çi tesîrê bike li nêzîkahiya ve di van civînên li gel hikûmetê qet diyalog nekirin tişteke û destpêka diyalogê tiştekî din e vekirina diyalog yan destpêkirina wiya li ser hinek mijara bi taybet sîstema nenavendî dibe ki rejîm aniha di aliyê xwe de wek hîn jî hişk nêzîkbûnê wiya hebe jî bîne lê destpêkirina hevdîtinên wiha û destpêkirina diyalog bi rêya hinek komîtên ku werin avakirin de evaya em bikin nekin wê hinek guhartina bidê çêkirin weviya مرۆڤ دikare wisa jî binirxîne destpêkeke ji bo ku krîza Sûrî çareser bibe ji bo ku şer bidawî bibe ji bo ev xwînrijandin raweste bi giştî pirsgirêka Sûrî çareser bibe bi wek deriyeke mirov dikare wisa hesêb bike lê cardin şopandina wî ya hîn jî îsrarkirin di xeta çareseriya siyasî de evana ji bo me mijara herî giring e ku di va dema de em dixwazin li ser rast بله لی هر وها فرما دیالوگی لگورا بیرو باهوریه و برز الهام احمد گرج آلی حکومتی و بمرج به و دیالوگ دوی چرچوی دبی او پیشنیارین کو من آنینه دوی بینه سپاندن یعنی چه فیدیا چه برجوندیا گل هیا کو دیالوگ بشکل کی وسابه
يعني ديالوج هرتشقص تشرشيفا دو طرفين حيابنها آلية خدا روشكة جدا جيان كرن مثلا ريجيم دا آلية خدا وك شر هم آلي كده شر داعشي هم آلي كده شر يكا كومن چکدار ایگو بناوین جدا جدا بتهیبت اسلامیت گرایی تندرو یکو درکتنه شرکی دجوار دانا مشاندنه طرف من دجیل برانبر داعشی آلی کی دار برانبر دستاتیات تند آنا بندی تکشینک وقت مشاندنه يعني دفي واردة بتهيبات آلية هزا سوريا ديمقراطيك دا يكينين باراستنا قال دا رولا كو ليست دوان دمادا دوان صالي بوري دا بگشتی دی چرچوا یک بونا آخا سوری لی دانیندنا پروژه دموکراتیک و مافی گلان بگشتی دندری سوری ده هبه سیستم که نناوندی وره آباکرین اف پروژه دانی جبوكو ام فينا بقربن ريجيم بي اقناع بكن طرف حكومته ام بقربن بي اقناع بكن وام فينا بدن فهم كرن و بروجا هري راستو ايكو داريه چارسريه فدك وسوري جفي قولا خونه خاصدك يعني خلاصدك اف بروجيه فيا خباتك جدي سر بيسته رژیم جی آلی خدا وک رنگی هر تم چاوا بخواست به دستلات خود دوام بکه سیستم نوندی سر تباهی سوری جارک دن بدومینه و هودانا مهبل اویا زانم نتشتکی حسانه بیواجوه گوام کتنه نت بیواجوه کر حتی و همان هر تشتکی هاتیه گوتنجی عینی دقیقه ممکن نینه پیگوره لی یا هری راست ام دبینن اوه و دویا دمش و اصرار کرنجی آلیه مده ام گرین دبینن بله بريزيل هم احمد نها اف ديالوغا جو الجل رجيمي ده سبيكري او جيفينا جو بيكاني هر وها حن بريارين في جيفينين او بوناكو تبخوا كرم كر حن كوميتي بين دامزراندن دستي كم ده كوميتين خدمت گزاري بن بشتي بي كوميتين لشكري و سياسي جي بين آواكرن نها دامزراندنا با كوميتيان لهرمي لسر عردين ريبه بريكي خسر هيا حتى نها چه دواره خدمت گزاریه دبه چه دواره لشکری سیاسی دبه وان ریوه برین خوصر بریوه برنه بیکانینا وان کمیته یعنی شکلی و دی چاوا به رژیم تی به هفو دوره اون کمیته آمد پیکتینن رژیم تی حرم دواره لشکری سیاسی دجی به هفو دوره اون کمیته آم پیکتینن فرما و کمیته آن وی چی ببه وان دوراوی لسر ریوه بریا خوصر دی چاوا به فرما ریبریا خسر یا ایروین به چه شکلی و دوام بکه گرتو زلال بکش يعني اف قوميتها و دو قوميتها بن ايكو ديالوجي بهفدورا بكن لسر هف بيمانا خسرية ديمقراطيك ولسر سيستما هي هيري دستور الدستوري آنها هي ده لسر وینا گفتگویی که دو درج دباکی وری کرن د سیستم خسریه دموکراتیک تا همو عالی هنن یعنی عالیه پرورده هیه عالیه سیاسی مافان هیه مافی گلات ده هیه عالیه آبوریت ده هیه گلکی برفره سیستم خسریه دموکراتیک مافی گلان تباهید بنگه ها سیستم خسریه دموکراتیک تا جی دبن وانا حمو وقت بن مادين دستوري ايكو ثابتن يعني ايكو جوهرتن تيدا چينا بن بتايبات ما في جلان پروردهيا بزمان دايكي دروي ما في خوري خستن كرنه آزاديا تاكي كاس وانا حمي مادين دستورن ومادين بنجهين اي سيستم غاوا كوري آواكرنه اوايا قوميتا وي سر راستن ونقاشكي دريج لسر بكن اوایل ام زانن یعنی پیواژیا که دریج و بکشینه لی ام زانن اوه یکو اگر به جدیت سر وره راوستاندن او یکو انجام شی در بکبه جبو پیشروج سوریه که دموکراتیک جی به شوازی آنجا دکاره در بکبه از باش تيجهشتم بريز لحم احمد لي هر وها دفي بروسياكو ودس بديالوجي لقى الحكومه كريه همان دمي
پروسەیەک دەربژی تێبرێ بە برنک و خەباتێکی دەستوران نو تێکردن. گەلو ئەف خەباتە دەستوران نو گۆلگەل هەن ئالیێن دن ئین ئۆپۆزسیۆنا سووریێ تێنەکردن. ت باندۆرا وێ لە خەباتین وە هەیە خەباتین کو هون لەسەر عەردەی دکن و لە دەربە ji bo destûra Sûrî dikin yani tu koordînasyon di nav wan de pêk tên ew babet çawaye gel. Heya niha hemû civînên ku li derveyê Sûriyê hatine li darxistin esas ê ku tê de beşdar bûne Sûrînin lê ê ku biryar girtine herdem dewletên ê biyanîne. Biryara Sûriye tê de tune bûye. بتایبەت عالیه مداخله روشا سوری بکوراهی کرنه اون ای خودی باندور کنه اون ایکو لشونا سوریه تا بریار گرتنه و اون ایکو پلان دانینه اون ایکو بداویجی کرنه بریارا خلق سوری تیده تنبونه بتایبەت ای عالیه مخالفت کو خصپارتی دولت ترکیه قد و قد باندور کوان یان بریار نرینه کوان ده بریار دا تنبویه جبونا به انجام نگرتیه و هر دم قرار درکتیه دیسا قومیت دستور اکو هاتی آواکرن یعنی جبو مجی حیاب نهات نزیکونه که بشتار بونه یان دعوتیه که جبو کو ام بشتار ببین نین دورتینا حتی وان جبینه کو هاتن دارخستن جی ام هر دم هاتن دورخستن جوان جبینا اوایه جی ام بارد کم بزانبون هاتیه کرن یعنی نکو همه تنه فیتوی که دولت ترکیه هیا والجور وين نحن بشتار كرنا باوريا ما هي كو قال لك عالي ايكو ندخواستن كو ام بشتاري فان جينا ببن باندورا وان تده هي چماش بركو ناخذن كريز بداوي ببه هر دم خازن الشر بردوام ببه جبوكو باندورا خدها كورتر بكن نتهني دندري سوري دا لتفاهي رجلات النافين باندورا خو باشه بريزيل هم احمد نها گوجه عالی وان پلاتفورمان به و خوندن جوره وره هون بشداری ده وی پروسیان ویساندنا دستوران نو لدر و ده ناکن اونی رد بکن گلو گر و خوندن که جوره وره جبوی گو هونشی بخواه آماده رد کرن نینه یعنی جبوکو براستی جه ام وی کریزی بدایی بکن چش من بی خواستن امی بکن بشتاربونا قومیت دستور دجی جاردن بشتار یعنی جبوکو ام بشتار ببن آمده بونا ما هي ما نافشی دانه قومیت همی آمده جی هنه حتی رشکنامه دستور ایکو ما آمده کریه جی هیه جبوه تو پرسکری که می بشتاربونی نینه هم لورجی ام دکارن باندورا خود بکن دیالوگی خودی من درجی وقت ببردوام وینا به اصرار جبوکو ام دکار بن انجام بگرن چارەسەری ji pirsgirêka Sûrî giştî re bînin hewldanên me pir ciddî nin û di vî warî de em bi îsraran ku êdî vê krîza Sûrî bidawî bikin. Tiştê ku bikeve ser milê me jî em xwedber da berpirsiyar dibînin û em dibêjin vê erka xwe em ê bicivînin. برێز ئیلهام ئەحمەد هەر بەرنامەیە باسی ڕۆژ de برێز ساڵح مسلم ئەندامê komîteya dîplomasî tevdemê destnîşan kir ku ده هەفتیترین دگەل حکوومەتێ de daxwaza wan ev ku aliyekî sêyem aliyekî gerantör jî hebe wekî mesede nêzîkahiya we li ser wê yekê çi ye beşdariya aliyekî sêyem hûn çawa dinirxînin hikûmet çawa dinirxînê pêşniyarekî wisa hatiye kirin wê babetê de nirxandinê garantör hebe baş e فقط جبوكو جرانتور هبه او طرف كينن هردو عاليه هردو عاليان دوري قبول كرن يعني اي ماشي واي عاليه حكومتي جي قبول بكن يعني او طرف جرانتور حيبناها هناك يعني تقاصتا كده بشوازه كي ديرك نبا لي برغازن جدا آگاهی شاندنه فقط یا ما هو كو هردو طرف دبي تدا باش بالفان نيرينا جبوكو جرانتور هبه في قانون بله برز الهام احمد نها لسر عردین یه پگه هیا هیزین سوریه دموکرات هنه یه پجه هیا گلو پیش بینی آوه چیه یعنی به بردوامی آوان جوینان روشا حیزا چکداری یا کل روجبای کردستانی هیا الباکوری سوریه هیا چی لیدی؟
يعني او هز جبو باراستني اساس وطن دامزراندن حيابنا هاجي رولوان او دما بيشي وي رولوان اي باراستني بي زمینک آماده کرن جبو کو چارەسەریە سیاسی لە پێش بکەون و وا هێزا جاردن هێزێکە سووری ئەم دبینن شخۆ سووریە دەما پێش دوەختا کو هەفکردن چێ بوو لەسەر سیستەما ڕێڤەبرنێ لەسەر پرەنسیبên گیشتی ئێ مافان لەسەر vêna giştî li hevkirineke çê bû wê demê jî pirsgirêk nîne zaten em dibêjin ev hêzeke Sûriye dikare bibe beşeke ji artêşa Sûrî a Sûriya Demokratîk a pêşerûjê. Welê ser vê babetê di civînê de qise kir Birêz İlham Ehmed di civînê de ev babet we girte dest ve ev babeta hevkariya di navbêna rejîma Sûriyê de û ev hêza çekdar ku li Bakurê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê heye wek xuya dike ku li ser wê babetê axaftinek hatiye kirin şiklê wê hevkariyê wê çawa bibe Birêz İlham Yani evana di civînê de giştî hem prensîp hem diwarê wek maddên hene yan mijarên ku pir girîng in pêwîst in ser werin rawestandin tenê di xetên giştî de daketiye ser masê bey ku nîqaşek dû dirêj têda çê bibe lê îşaret pê hatiye kirin ku ev mijar jî heye aynı çerçeve ku ana hada min gotiye جوان رجی هاتیه گوتن ku divê çerçevede em dikarin qebûl bikin ku qesede bibe hêz beşekî hêza Sûriya pêşerûjê a demokratîk ku em li ser destûra wê em li hev bikin. Birêz İlham Ehmed niha gava girêdayî rewşa hêza çekdariya hikûmetê ya rejîmê tê kirin li tevaya Sûriyê bê herwiha li Bakurê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê bê metirsiyekî ewleyî golba gel heye yani ger rejima Sûriye bi leşkerên xwe bi eskerên xwe vegerê Rojavayê Kurdistanê vegerê Bakurê Sûriyê gelo ev yek metirsiyekê ji bo gel yani pêleke tirsê gefêl ba gel li Bakurê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê peyda nake. Yani rejim dibe xetayê nûsa nekin. Yadin gel ev heft salin fêrbûye çawa xwe bixwarizin. Di wextê ku Daeş wek hêzek bi hûvîtiya xwe hatibûn naskirin êrişê wî ser herêmê çêbû bi îmkanên herî kêm vî gelî bi zarokên xwe ve parastina herêmê xwe kirin şerê Daeşê kirin. Aniha jî ger rejîm şaştiyên wiha bike cardin va hêza wê parastin bike û gel jî bi hemû hêza xwe wê piştgiriya vê hêzê bike em di wê baweriye dinin. Lê em hêvî dikin tiştê wisa çê nebin. Şaştiyên wiha rejîm neke. Berva cî wê bi rêya çareseriya siyasî hemû çi pirsgirêk hene madem diyalog heye hemû pirsgirêk jî dikarin werin çareser. Te bi xwe diyar kir Birêz İlham Ehmed ku vî gelî gelek qurbanîdan ji bo parastina xaka xwe ji bo pêkanîna statûyekê ji bo maf û azadiyên xwe gelo hikûmeta Sûriyê ev qurbanîdan ev bedel ev xabata ku li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê gelê Kurd ve hatiye danîn digire berçave hûn bi xwe jî wekî mesede soza wê yekê didin ji bo parastina maf û azadiyên Rojavayê Kurdistanê doz û têkoşîna xwe berdewam bikin. Yani de encam da yekîneyên parastina gel hêza Sûriya Demokratîk bi hemû pêkhateyên xwe ve heyeb niha xwîna ku daye li ser vê axê ji bo parastina vê axê hatiye kirin ji bo parastina vî welatiyê hatiye kirin û ev dervê çerçeva sînûrê Sûriyê nehatiye kirin ev di hundirê Sûriyeke sînûrê wê yek di wiya de hatiye kirin ji bo ku demokratîkbûnê ava bike ji bo ku azadiyê bîne ji bo demokrasî bîne li ser vê esasî xwîn hatiye dan êdî rejîm li gel xwe vena dibîne nabîne ev pirsgirêkeke wan e lê
ایکو دیتیه ویاش بیرانا که ایکو ویا ناست کش بیرانا که حتی بداوی و بخوازبه لسر طرف دن سر آلیه دن وین راستیا بده فرض کرن بده قبول کرن داکو سوریه که دموکراتیک بیا بکن لسپاس بريز الهام احمد سروكا دستيا جي بي جي كار مجلس سوري ديمقراطيك وجعين عيسى تلقى سپاس بوش تماشاوان نيجا مهاتن داويا برنامه ايرو يا باسي روش حتى برنامه كنا باسي روش